Sebab itu masa telah pun dipikirkan dalam konteks beberapa perkara yang kita nak bawa dalam undang-undang baru ni. Dan had umur contoh, kalau dulu 16 kita dah tingkatkan kepada 18. Kalau isu ahli rela dibenarkan membawa senjata api dalam undang-undang baru ni tidak ada. Kalau sekiranya dulu kuasa untuk menahan, memeriksa, menangkap merupakan satu perkara yang orang ramai bimbang dari segi kemahiran rela dan kemampuan rela, hari ini kuasa yang ada dalam undang-undang dahulu telah pun digugurkan. Tetapi lebih penting untuk melihat ke hadapan dari segi dalam konteks latihan, dalam konteks bagaimana kita dapat menyelia dan juga memastikan jumlah ahli yang begitu ramai dapat dikendalikan, tak dieksploitasikan, tak lari daripada agenda yang lebih besar kerajaan dan agenda nasional kita. Saya percaya bahawa struktur rela kalau insya-Allah diluluskan oleh kedua Dewan Rakyat dan Dewan Negara, saya percaya bahawa ini seolah-olah semacam kelahiran semula rela dalam era ini. Jadi hari ini saya agak bangga kerana sokongan orang ramai dan juga posisi rela itu sendiri dalam agenda yang lebih besar, bukan berkisar kepada nak tangkap parti saja, tetapi melibatkan diri dalam NKRA, jenayah, bagaimana kita dapat memastikan program-program kebajikan dapat menjadi sebahagian daripada agenda rela merupakan sesuatu yang amat kita tekankan pada hari ini. Tapi itu semua hanya akan dapat kita lakukan sekiranya rang undang-undang ini dapat diluluskan di dalam sesi parlimen kali ini. So, Dr. Shi, in a way of speaking, the new bill curtail the power of rela? Oh, definitely, in the sense of the negative points that have been raised by the public. But in another aspect, it has increased the powers of rela in areas which are much more relevant in the question of training on the issues of welfare of our members, issues of how to get them to get involved in the national agenda like the NKRA on crime, to work with other ministries, to work with the members of parliament. In that sense, I think the Act has actually empowered rela more than curtailed its powers. Okay. So what is their new scope of work? Still in penguatkuasa as assist you the notice that we have penguatkuasa? already positioned rela even 2 years ago in trying to be part of the omnipresence in NKRA on crime, and that has contributed to the reduction of the crime index, and that has also contributed to our success story on the transformation, government transformation on crime. And secondly, now with the announcement and the abolishment of the emergency ordinances, we look at rela as part of the transformation, the political transformation, the PTP that the PM is bringing right now. So I think it puts and positions rela in a very strategic and important position. Okay. Dato' Sri, one question is, some say that actually the whole ministry should reallocate the resources into the police force, the police force from the rela to the police force as well. This is a volunteer movement. Yeah. So what resources? So because you say that combat crime, shouldn't it be more police job as well? No, I mean the police have got more powers. If you're stopping people, rela, from carrying arms, you're not allowing rela to stop people. At the same time, you demonize the police, saying that they're not civilian enough, they're not working with the public. Rela seems to be in a very good position to have a win-win situation. They are the public, they are the rakyat, and they're doing volunteer work. So we're not talking about moving resources around. And rela, I think, is one of the institutions that we are very lucky to have at the moment.
because a lot of people want a volunteer movement, but here in Malaysia we've got one that is actually institutionalized with a huge number of members, and that I think is an asset which we should not take for granted. Itulah kelebihan yang ada kepada Rela hari ini, di mana pendekatan kesukarelaan yang dibawa oleh Rela melalui posisinya hari ini merentasi kaum, agama, pertimbangan negatif yang boleh memecah belah. Hari ini kita diberikan peluang untuk melihat Rela sebagai satu pemangkin kesatuan, perpaduan yang tidak berkisar kepada warna kulit atau agama atau kedudukan. Dan kalau itu merupakan sebahagian daripada catalyst atau pemangkin pembinaan negara bangsa pada masa yang akan datang, saya rasa tidak ada sebab mana-mana pihak yang akan membantah usaha kita dengan pembentangan rang undang-undang yang baru ini.